Evo kolika je sada verovatnoća da Partizan i Zvezda uđu u prvih 10 Evrolige. Posle meča Virtus Partizan imamo najnovije šanse crno-belih da se plasiraju u narednu fazu Evrolige. Kladionice su već objavile kvote da će srpski klub biti među prvih 10 na kraju regularnog dela elitnog evropskog takmičenja. Kvote crno-belih su znatno smanjene, pa je sada kvota da će izabranici Željka Obradovića biti u prvih 10 1,9. Prevedeno u procente, šanse Partizana da prođe u narednu fazu su 52%. Pre ovog meča šanse crno-belih bile su tačno 60%, što znači da im je ovaj poraz oteo više od 7% šansi. Posle svakog meča, kvote se menjaju, a te promene su sve veće kako se bliži kraj regularnog dela sezone Evrolige. Evo kolika je sada verovatnoća da Crvena zvezda uđe u 10 Evroliga. Posle meča protiv Barse došlo je do velike promene. Posle utakmice Crvena zvezda minus Barcelona imamo najnovije šanse crveno-belih za plasman u narednu fazu Evrolige. Kladionice su već objavile kvote da će srpski klub biti među prvih 10 na kraju regularnog dela elitnog evropskog takmičenja. Kvota crveno-belih je znatno smanjena, pa je sada kvota da tim Janisa Sferopulosa bude u prvih 10 3,8. Prevedeno u procente, šanse Crvene zvezde da prođe u narednu fazu su 26%. Pre ovog meča šanse crveno-belih bile su tačno 30%, šta to znači da im je ovaj poraz oteo 4% šansi. Kvote se menjaju posle svakog meča, a ove promene su sve veće kako se regularni deo sezone Evrolige bliži kraju.